Nalibona njani njengama-youth abasakhulayo siqalisa ukwenza izinto ezinhle sisondeza abantu lo nkulunkulu njengokusondelelana kwendodana yakhe uJesu Kristu esondelelana loThixo. Liyakhumbula ukuthi uMatthew ukusondelelana kwakhe loJesu kwayenzakalani? Anti badla isidlo bendawonye bathi sebeqeda base belokuzwanana. Liyakhumbula? Thina libona njani ukuthi sinxusa abantu e-church? Sambe sinxusa ngezindawo sinxusa abantu ukuze besondelelane lo nkulunkulu. Libona njani siqala kowe baba uDanger ngathi? Uthi uyazidlalela. uDanger. Siyakwazi ukuthi ule past kodwa kula plan ukuze la yenze izinto ezinhle ukuthi lathi siyenze imilando yethu. Umbono omuhle lo nkosi. Lami ngabona namagwinya ami lapha ekitchen esingamphathela wona. Hayi indaba ezimnandi lezi ithi nithatha amapushini sambini simbone umakhelwane. Imelele phela lingayithi. Hayi mina ungafuna ndi. Uthatha amagwinya. Oh kanje. Asimeleleni phela abuyi ungayi nalayo asathushi futhi. uDanger mina engiqale uDanger. Yakwathi uDanger vele ngumuntu uDanger la uyambona ukuthi unjani. Ngangunandi. Sokusuke kwayenze kokunye amagwinya asekho asambeni sethengisa ingu. Aseke ngafuthi amagwinya. Hayi kungasenana sambeni sethengisa ingu. Khonokho liyakwazi ukuthi kuhle khonokho esikuyenzayo njengamakhola asakhula abantwana abasakhulayo lathi isikhule sikwazi ukuthi sakwanisa ukunakekela abanye abantu. Uqinisile right ukuthi sisabe sivusa abantu kodwa abanye abantu abayenzi bafethu. Asingene nini? Uhlubone vele ukuthi umuntu wazikhala la for good straight. Antiyezwa siqalile. Guys liyabona ukuthi umuntu lo uyenza ngezinto zamadlozi uyenza yonke into embi vele. Sona give. Ngafuna ukuya lapha uyahamba. Angithi wanguzenza linele engcwele. Mina bafethu la ngithole ichurch vele. Sithi siyahamba. Asambeni nina singeneni. Fanele ukuzenza amakholo. Bazimbathisa isikhumba semvu impela. Hayi. Afuna ukuzenza bona abangcono abakwazi ukuthi uba uDanger umuntu olunge njani. Olunge kakhulu umuntu wenkosi. Asiyeni makho. Awuzavuma nje. Hayi ngayithuki makho. Ifuna? Besikiphathele isinto. Angiyisinko. Hawu baba uDanger. Hayi ligqoka ama-viscose ku right. Hayi mfanami yabona le viscose ngithenge ngisasenemali. Ngisadlalela ibhosi. Hayi akuyethusa lokho. Phela mina since 2000 to 2010 ngidlalela ibhosi. Besithwalisa enzima wafana bedimbane laba. Beliligiqa vele. Sorry lingangena. Liyangena. Siyabona. Hayi siyabona. Hayi lingangena. Untshela. Lingangena. Hlala phansi. Khona kuhle impela. Baba uDanger. Lapha kade libala iBhayibheli. Hayi. Into enhle. Hayi kuyinto enhle impela. Hayi into enhle. Untshela ukuthi vele lina lalinje labo Tapiwa kapini because la wafana babelirula labana. Lo Tapiwa yini? Lo Tapiwa sasinje so. Untshela. Singashiya. Hayi kuyazisiseka si. Abafana bakathesa basalazi khona. Siyakho ngudidizela nje egama ndawusela into abayenza. Bayadlala kodwa. Kulalutho lapha manje. Magoja, simnandisa inkwa sakho. Kodwa bethiya this time nje. Kungela nami ngicame evizongithuka nje abayaja uzongithuka. Hayi thina singamakhulu amahle impela hayi thina sili thina. Hayi thina samba ngokuhle. Samba ngeBhayibheli ngomusa wenkosi. Baba uDanger besicana ukuthi nxusa kusasa phela eChurch. Iqiniso mina Magoja. Ngiyawusaba umphakathi. Lokho wazama ukufungishisa ngethayi lapha yana.
ngabona kungcono ukuthi ngiziphumile abantu ngiziphilele ngedwa so. Hayi vele uyakwazi abantu bayathanda ukuzenza ongcwele. Hayi wena ubuye kuphela enkonzweni sizabuya ukuzokuthatha exactly ngo-8. Akula inkinga ngizobe sengilungile. Sizabe sihlabela kumnanda kanti ndizakholisa. Hayi uzantshela ukuthi uzangena enkonzweni uzantshela ukuthi uzizwa njani after inkonzo. Hayi kulungile Nduna. Hayi sibonyile. Hayi kulungile. Thina kubheke. Hayi akula nkinga. Hayi Hawu baba uDenja. Vele bese ngiqedile na. Hey ngiyabona limuhle la. Ngiyabo. So ready? Ya. Hayi asithi siyebabona. Ngayithi. Hayi singahamba. Hayi sambini. Yajabulisa sibili. Inkonzo yathi iphuma izazizwa sekungcono. Hayi yazizwa sikhululeke kakhulu. Zonke izibopho zizwa emzimbeni ndawo yazizwa sikhululekile. Ingangena baba uDenja. Ngicela uzizwe ukhululekile. Le indawo yenkonzo abantu ngabantu lapho kahle chaba ukuthi ngobani karesi lisibizwa amakhulu intshwintshwi ngamakhulu lina karesi lenzani libhizi liyabhebhetha likhuluma amagama abanye abantu lisibizwa amakhulu licatsha ngebhayibheli lonke la ungathi sonke lapha sivele umthakathi engene endlini umuntu fanele ukuthi kuba thakathi bathi uJehova mkhulu. Amen.